اجبوی براویین البجارتنین داتی کۆمسیۆن سربەخۆی البجارتنان کار لە سەر تۆمارە گشتیە ئەلکترۆنیە دەنگ دەران دکە. لە نێزی ساڵێکێ دەرباز دبە و بە تەنێ 10% دەنگدەران ناوێن خۆ تۆمار کرینە. عالیên siyasî jî diyar dikin xelkî bawerî nemaye. Ne bi prosêya hilbijartinan ne jî bi kandîdên siyasî û dibêjin. Aliyên siyasî jî di vî barodoxî de her yek bi xwe ve mijîle. خدا کیان سیاسی وگوی مشکلات خوی سیاسی ود مجیلن کسی هندان خالقین هاتی کردن کو سردانا بنگه ها بکن وگوی یلا بنگه های تمال از بعی خره 5 نفره چتیاتن یعنی اوه یلا رجلا کو کیما و نزاکوده اوه جهدا جیبه جگرن جدی ماهی یان نه دیاره اگر سیاسی نم اگر یت وضع قیران عبوریه اگر چندین احزاب و یانجی کاندیدا وعد و وعود داینه وی خلکی و حتی که جیب جنه کنه هذا همه اسبابن یعنی جلک خلک جمعه هی بیرو باور پروسه هلبجاتنا جینه اوه جمعه هی کۆمسیۆن هەڵبژارتنان jî kêmiya vê rêjê ji bo hişyarî û hendana xelkî vedgerîne ji aliyê kiyanên siyasî ve û dezgehên ragihandinê û rêxrawên civakê medenî û her wesat dibêje. Kêmiya bingehên navtomarkirinê û nebûna tîmên gerok û seredana welatiyan ji bo bingehên navtomarkirinê. دیمیتم جا سر خلکی جی و سر دزگیت راگهاندنه کو خلکی هشیار بکتن هریکاریا کمیسیونی بکن نخواست کمیسیون جی و کو هر دزگی که دی حکومت دولت عراق دا باری و یه آبورینه که جارایه و دیمیتم سر قبار سیاسی جی جمعوری خوهم بدن بنده کو بین سردن آفا منگه بکن کاری که ام بیشین یه همه لاییه لا که مهم الدف کمیسیونی ولا که دلف قبار سیاسی ولا که دیجی گل دزگیت راگهاندن ریخراو جواکی مدنی Pitîrî yazdeman derbas dibe lê ser tûmara giştiya elektroniya dengderan lê niha li parêzgeha dehۆk bê tenê kêmtir 10% welatiyan navên xwe tûmar kirîne ku dibe pitir ji 61,000 kesan. Aliyên siyasî jî kêmiya vê rêjeyê ji bo nebûna baweriya welatiyan ji bo lihenên siyasî vedgerîne. Efyek jî di demekê daye ku rêjeya navtûmarkirinê li parêzgeha dehۆk ji hemû parêzgehên dinyên Herêma Kurdistanê baştir e. عبدالصمد ريكاني NRT دهۆک